Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatly mekendештер, амансыздарбы? Биздин Байкеji YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн 20 апрель 2025 жыл. Ноокат мал базарына жөнөдүк туугандар. Саат 6:30 болду, таңкы саат. Күн суук, күн бүркөө. Жамгыр жаап, азыр бир аз токтогонсуп калды. Эртең менен мал базарга жөнөгөн кандай сонуна туугандар? Бирден лайкты басып, комментарий, жакшы ой пикир калтырып буйруса, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкеji каналга сөз катталыңыздар. Сиздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Погода сонун болуп калды туугандар, айлана жапжашыл болуп дегендей. Сиздерге мал базардан саануйлардын баасын тарып чыгарабыз. 2 жумадан бери тарып чыгар элекпиз. Баасы кандай болуп калды экен чогуу көрөбүз. Буйруса лайк, комментарий сиздерден колдоо болсун. Ал эми бизден болсо кызмат туугандар. Ушул биздин Байкеji каналга сөз катталыңыздар. 40 000 болоюн деп калдык буйруса. Бүгүн эле 40 000 болойлу. Албетте сиздердин жардамыңыздар менен. Буйруса жетейин деп калдык мал базарга. Ош обласы Ноокат районундагы эң чоң мал базарга буйруса жөнөдүк. Бул мал базар ар жуманын базар күндөрү болот туугандар. Заправка Россия 92-67-70 экен, ал эми 92 евросу 66, дизель болсо 74 сом 30 тыйын. Байкеji уже малдарды жүктөп мал базарга жөнөдү. Туугандар, буйруса биз келип калдык мал базарга. Бул жактан келсеңиздер ошол Кыргыз Ата, Жаңы базар, Көкбел деген жак, бул жакка келсеңиздер. Ал эми бул жагы болсо ошол Ноокаттын центрине барасыздар туугандар. Бул жагы болсо ошо Барын Байынса жакка ушул көчө алып барат. Мына ушул жакка мал базар. Мына ушул жер. Бул жагы Ноокат центральный жагы. Бул жак болсо Көк жар, Кыргыз Ата, Жаңы базар дегендей. Мына ушул багытат го. Канча бердиңиз? 90. 90. Toprak erkek ekan. Buyursa jalan sanuylar tartып чыгарабыз. Анан бөлөк-бөлөк тартабыз туугандар. Эркек турпокторду, ургачы турпокторду, сануйларды, жылкыларды, анан кысыр семиз уйларды дагы. Буйруса биз мына базарга жеттик. Туугандар, менетти балап, лайктардан басыңыздар. Мына жерлер ушундай чыла, жамгыр жаады. 3-4 күндөн бери жамгыр жаап, бүгүн азыр бир аз токтогонсуп калды. Бирок күн мындай бүркөө. Бисмилла деп уже мал базарга биз кирели. Киргендер мына ушуну багылтабы дейм. Ассаламу алейкум. Шеп канча экен булу? 200 000. Турпак ургачы эркекпи? Эркек канчанчы буласы? 3-чү деп алган расен экен. 3 деп алгансыздар, а? Күздө болгос келген 3-чүсүгө деп. Бул эм эт багытында дагы сүткө кандай экен? Жакшы. Süt kança verdi sağır geç? 15 euro. 15 sağır geç ha? Maşallah. Maşallah. Kança soda oldu? Ha, yem geldinizler be. Hoş. 15 litre sütü var dese sağır geç. Torpağı kuru erkeğe giren ama. Torpağı joğun jolpulu eken.
Şey pulu kança eken? 150 ming. Torpak erkek. Kançançı balası bul? 4-5 ha? Sütü kança var aka? Sütü sar geç. Sütü. Jolda bağıldı mı? Jolda bağıldı mı jolda? Yemediler ha. Sodanızlar versin. Жақсы шоң екен бірақ ова. Тұрпағыдағы жоғын жылпылу екен. Байкенжі бұл қайсын? Ова, байкенжі. Соданыздар берсін әкелер. Бұл жерге тізіп қойып тұрға ойларды. Ассаламу алейкум. Қаншадан екен? 130. Тұрпақ ұрғач өркек пе? Ұрғачы бұл а? Қаншаншы қаласы бұнығы? 4-5. Sütü kança var şunun? Sütü. 5 daha. Şunu kança bağıldı mı? Bağıldı ha? Bakında balası var mı? Bu öldü mü? Yaxşı. Maşallah, mına uyların cehillerine deydi. Bu kança gün? 170. Torpak urgaçı erkek mi? Urgaç. Kaçıncı balası? 4. 4. balası dedi. 170 bin dedi. Sütü kança var ki sütü? Bilmeyim. Sütün bilmeyim dedi. Bırak. Etti uyuyken. Ne torpak olmayanlar. Maşallah, cenderdi. Şef bunu kaç eken assalamu alaikum? Ha? 135. Bunun torpağı urgaçı erkek be? Bunun nal kaysıl? Ha, nal da? Bu urgaçı. Kaçıncı balası bul? 4. balası. Bu 3. balası. Bunun pulu kança? 135 minden. Sütü kançadan? On 12 saat geç ha? Torpağına sırtkarı 12 litre sütü var diye saat geç. Bunu kaçı? 8-9. Yaxşı. Bişkekten gelen bu. Kança bağıldı aga? Bağıldı aga. Kança? 16. Vay maşallah. 16 sütü var diye. Şef bağıldı, kança bağıldı? Bağıldı aga. Yaxşı. Pul kança eken? 300 bin kem var. Torpak urgaç erkek mi? Urgaç. Kançançı balası? 3. balası. Ha sadravı? Sütü kança var? 15 sağır geç ha? Kısır boğazı kaçı? 300 değil. 300? Kısır boğaz bazır. Polis boğaz. Pazara bağıldı kança verdi? Bağıldı ha? Üçüncü turbo eken, bazı da 300 bin deydi, plus boğaz eken. 15 litre sütü var diye saat geç. Negizi sağan uylar biraz azırak. Çaylığı hazırlık ketkenliğin deyin. Şef kaçlar satıldı? Ne oldu bu? Kaça oldu şu? 170 bin. Torpağı kaçsını buldun? Tamam ne oldu gene? Torpağı urgaç gen. 170 bin. Kaçıncı balası ya bunlar? Birinci balası. 170 bin'e satıldı.
Kim eylese? Pul qancha ekan do'stim buni? 140 ming. Boz bu. Yaş qanday qoldingda? Benim yaşım. Şef, pul bayağı suradım ha boz bu. Ziyafat qolib turib bu. Adam vermedi ne çalı. Kimden ekan bu? Pazara kadar aldı sonra. Bu sizlemce görüp tasbı. Qancha deydi bu? Bilmem mi bir tek bilmem. Çok koyuz çok bu. Bunlar bu kadar alıp bağıp koyup duruyor. Ne oldu? Kayın gel bırakmayın dedi. Qaysi bağıdan da? Allah iki. Ha bu kadardı o. Yok adamlar sigir eken büyük bolak. Bence boşanma, aytırsın. Qancha verdi? Ya yetkililer bana gelsin diye. 200. Ne oluyor koy? Ne bala ekan значит. Maşallah. Hep sıra kalanı. Biz sağın uylarımız ulantaylı. Nasıl 300 bin diyordu şimdi ha? Bu jaka girelci. Oğlanlar, Allah ekbahletler daha basıp olmalar. Basıp koyarım öyle böyle. Aysin bağda ne kadar? Kaç aldı? 80? 80 mi? Torpağı var bekan on? Şuraya doğru 80 lira. Torpağı yok ekan da özü ekan. 80 mi? Torpağı yok ekan bırak on, özü ekan. Tuğanlar sodan öte kızıgan derleri. Yok mallar jaylı otoğa ketkiňe baylanıştı azırak. Pul qancha ekan? Assalomu alaykum. Pul qancha ekan aka? 150. 150 ming. Torpaq urg'ochi erkak be? Urg'ochi. Qanchalik bolasi? 3 4 deydi. Torpaq urg'ochi deydi. 150 ming deydi puli. Şef sütü qancha var? Saatgacha 10 deydi. Saatgacha 10 deydi. Qancha bağıldı aka? Bağıldı o. 105. 105 ming beribdir. So'damiz bersin aka. Qancha ekan puli? 150. 150 ming. Torpaq urg'ochi erkak be? Urg'ochi. Qanchanchi bolasi? Qanchanchi bolasi bu? Bilmayman. Torpaq urg'ochi deydi. Sütü qancha var? Yaxshili? Qancha bağıldı? Bağıldı? Var berilek be? Dörtte vermediniz mi? Vermedim. Ondan fazla 125 bin burası kadar ekler. 125 mi? Verin. Şutek. O kaçıka 125'e baba o. Başını verdik. Ya asıl. Başka ayak bak azar. Nereye? Bize kıdır geliyor. Az böyle bitiyor. Bak. 125'e vermeydi. Torpaq urg'ochi o? Erkek. Erkek qanchalik bolasi? 4 bolasi. 4 bolasi erkek. Oy o. 30 pası üstü buna gayet. O 30'dan qo'yib beraman deydi. Qancha qo'yib berasiz? Nisa pul koyup bilen. Nisa ben. Ulan ben de aklım. Yok. Başını keser. Nisa 2 ming, 128 ming bo'ldi o'shanda bo'lganlar. Qancha qo'ydingiz? Ekini qo'yib bakayım. Qancha?
Qancha qilyapti? 128. Taşab koy. Qancha? Ne dedim? Hala sen 25 bin. 2000 so'm qo'y ber. 2000 de Bu erkek ekan ha. 4-chi bolasi deydi. Ekonga bo'lib qo'y, aytaman. 128 mingga o'shanda. Bizga bir so'mning keragi yo'q. Bundaqa asib o'tadi. Bo'ldimi? Qancha 2000 qo'y. Mayli. Gapga chiqsang kir, kirmasang mayli. Pul qancha ekan? 110. To'rtpoq urg'ash erkakmi? Urg'ash. Qanchanchi bolasi? Birinchi bolasi. Qancha bag'ildi? Bag'ildimi? 90. 90 ming. Sütü qancha bor ekan? 5. Açığını aytdi. 5 deb. To'rtpoq urg'ash ekan, birinchi bolasi deydi. Satıldımı? Qancha oldu ekan? 99 ming ha? To'rtpoq urg'achi erkak mi? Erkak qanchanchi bolasi ekan? Ikkinchi bolasi to'rtpoq erkak ekan. Sütü qancha bor ekan aka? Mana egasi o'zi chaqdiq. 3-4 sütü var deydi. Bayga yaxshimi? Birleşdingiz o'xshaydi bize. Yo'q. Ol ne qirqib, ne uyaltasız be, bayga. Pul qancha ekan do'stim? 115. Şunu bağılta var, qancha qildi? 98. To'rtpoq urg'achi erkak be? Erkak qanchalik bolasi ekan? 5-6 ha. Sütü qancha bor ekan? Yaxshi tut. Jem bergan sen beraverasiz. Yaxshi. Pul qancha ekan? 25 gram. 125. To'rtpoq urg'achi erkak be? Erkak qanchalik bolasi? 3-chi bolasi. Sütü qancha bor? Ha. 10 sağırkeç 10 sütü var deydi tuğanlar. Qancha bağıldı? Aytör, telefon qilib, qancha berdi? Ha. Dadil bağıldık-ku. Qo'ldan bersin ukam. Dadil bağıldık deydi. Qancha ekan puli? 115. 115. To'rtpoq urg'achi erkak mi? Urg'achi aka. Urg'achi qanchasi bolasi? 3. Sütü qancha bor? Aytalbay. Aytalbaymi? Qo'rqon to'yg'iz otdi aka. Yaxshi. Kengiri to'yg'iz o'sha. Sen oshpay o'zingmi? O'shat. Oshami? Qancha bag'ildi? Bag'ildasizlarmi? 100. To'rtpoqqa chiqar. Pul qancha pul? 150 oda. Ha. 150 ming. To'rtpoq urg'achi erkakmi? Erkak. Erkak. Qanchasi bolasi bu? Ikkinchisi. Erkak ikkinchi bolasi deydi. Sütü qancha bor? Jerinden tatsam. Birinchi bolasi deydi. Ha, ikkinchi bolasi to'rtpoq erkak ekan. Juda sindiqu. Sütü qancha bor ekan aka? Saylak da tam yakın bu. Ha, saylak. Ha, bo'ldi. 5-chi pulda. Ha, qancha bag'ildi? Yolda kim geldi? Ha, yem keldingizmi? Qo'ldan bersin aka. Qo'ldan bersin. Pul qancha ekan aka? 140 oldu. 140. To'rtpoq urg'achi erkakmi? Urg'achi. Qanchasi bolasi? 4-chi. 4-chi bolasi. Hisob boshladingizlarmi? Yo'q. Saylaksizlar, ha? Qancha bag'ildi aka? Bag'ildimi? 110 ming bag'ildi. Shef qancha berdingiz?
Kaça var? 71. Bir daha var. Tırpa urgaç erkek mi? Urgaççı. Sadırağı? Sütü kaça var hazır? Yaxşı. Paysını bağırdas, kaça bağırdas? Ne oldu? Kaça verdiniz? 104 bin. Çoğular sen. O, Bir tanesini koydum. var la. Çok. Туғандар, мынау ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз. Дейин десем мынау жаш мал көзмө көрдүм, калтырап кой. Пулу канчаба? Канча экен пулу? 100 миң. Торпак ургачы. Биринчи баласы экен, а? Сүтү канча бар аба? Сүтү? 2 litre olsa gerek. 2, а? Канчага багылды аба? Багылдыбы? Содан берсин аба. Туғандар, бұйырса видеосы жиынтықтайыз. Алла разы болсын бардыңыздардан. Лайктан басыңыздар, комментарий қалдырып бұйырса. Біз әмі бұдан кейінсінде шыл жалаң бұқаларды тартып шығарамыз. Шеп, мынау бағытат қанша бердіңіз? Ака? 74,5 мың бердік. Тұрпақ ұрғач еркек пе? Ұрғач қаншаншы баласы? Bir be? Üçüncü balası 76 bin.